na bagitan dyan, di ba sa buhay na sige may tanggol da ning simbi gila ba ikay kung medyan di ba umutang ning simjege sige thora sige chief case ke papamlanga ning simbi gila wita magta ningoy na hanggang chair ba da Sri Govindas Konthosam, Honorable MLA, Bisnupur AC, Loyna na, President ke papamlanga ning simbi gila bagita magta ningoy na panjera Sri Dr. Wari Manikuman, Advisor, Amuko, Loyna na, Guest of honor ke papamlanga ing simbi na bagita magta ningoy na hanggang chair ba Sri L. Ibu Singh, Chairperson in Toko Municipal Council. Ikay po na siya rin ba tignitin may tanggol na sing binanabagitan siya doon po na nomi na si Ibu Singh, Chairperson in Toko Municipal Council. Ngayon na, President po ng mga rin sing biliba, Dr. Warman Kuman, Advisor, Amuko. Po, nomi na sing Jerry. Masih kembali dengan no.
ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯒꯤ ꯒꯣꯄꯤꯅꯥꯊ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥब्ꯗ 1935 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯗ ꯁꯤꯡ KCSI CBIꯅ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯆꯨꯁꯅꯥ ꯁꯤꯡꯍꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯒꯤ ꯀꯂꯥꯔꯥꯖ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤ दैनिक मणिपुरी प्रातिकागी लमाई 53 दा यावबनी। लोइनना कलाराज मचुसना थोइदोकना मबुकचेल चावबा असेंबा अचुंबा पांबा कथोकपगे हालेंबा लेत्रबा अदुगुंबा निंथौखोंगी कलाराज अमनी। ख्रिस्ट इंग सोक 1994 इंगदा अनीसुबा पृथ्वीगी लान जापान लांगी मतंदा इम्फालदा मी अदुकी मतिक यामना सीखी। इम्फालदगी निंथौखोंदा मियोय कया लांजेनरखी मदुदा निंथौखोंदगी हौखिबा मणिपुरगी अहानबा उकिल श्री ख्वाइरापम माघो सिंह हसु यावरखी।